Ibintu byakomeje kudogera hano mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko M23 na Kongo basinyanye amasezerano avuga yuko ngo bagomba nako si amasezerano ni amahame ariko byibura yavugaga yuko ngo bakiva hano i Doha muri Katari ngo bagomba guhagarika imirwano. Ariko ibi ngibi ntago ariko byagenze kuko ngo M23 hari uduce yigaruriye mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Byagenze bite? Ni mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zabujije bamwe mu baturage bakomoka muri iki gihugu cyo muri Amerika ngo kwirinda ibice na bimwe byo mu Rwanda byo ku mipaka birimo ngo kugira Rubavu ndetse no kujya i Rusizi. Niki cyaba cyabaye cyatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibuza abaturage bayo kwerekeza muri bino bice, cyangwa se n'iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba ziteganya ko gishobora kuba cyaba cyatuma zikora cyangwa se zivuga bino? Ayo ngayo rero niyo makuru tugiye kugarukaho. Reka nguhe ikaze wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora ngo haye ikaze, ariko nyabona ngusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye nk'aya ngaya. Tukugezaho amakuru ya politiki, amakuru ya diplomasi, umutekano, ubutabera ndetse n'utuntu n'utundi. Reka noneho nguhe ikaze twinjirane muri aya makuru. Reka duhere kuri aya ngaya avuga yuko Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda ibice birimo Rubavu ndetse na Rusizi. Ni amakuru turi gukesha ikinyamakuru cyitwa bwiza.com ariko uvuga yuko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abaturage bazo kwirinda gukorera ingendo mu turere tw'u Rwanda duhana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kubera ko hari ibyago by'uko imirwano ishobora kongera kwaduka hafi y'utu duce. Kubera iki Amerika irimo irunga AFC mu 23 ndetse na M23 binyuze mu gikari cyayo twakwita Doha, noneho yarangiza ikanateganya yuko ngo ibi ntambara ishobora kubura? No kubera iki? Ni mu gihe kandi nanone yunze u Rwanda na Kongo kukiteganya bino bintu. Amerika mu itangazo riburira abaturage bayo Travel Advisory ngo yasohoye kwa 16 Nyakanga yagaragaje ko yashyize Rubavu na Rusizi mu rwego rwa 4. Uru rwego rero rwa 4 ngo ni rwo rwa nyuma kandi rwo hejuru Washington ikoresha ku bijyanye n'ingendo z'abaturage bayo mu mahanga. Amerika ivuga ko kuba Rusizi na Rubavu biherereye ku birometero bibarirwa mu 10 uvuye muri Kongo, bivuze ko ngo amakimbirane ashobora kwaduka muri iki gihugu ashobora kugira ingaruka kuri utu turere twombi. Ikindi, hafi yatwo ngo hakaba hashize igihe hakorera imitwe yitwaje intwaro yo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Iki gihugu kandi cyasabye abaturage bacyo kwirinda gukorera ingendo mu duce twegereye umupaka w'u Burundi, ndetse ngo mu byo Amerika yasabye abakozi ba guverinoma yayo bakorera mu Rwanda harimo kujya i Rubavu ni Rusizi ngo ari uko bafite uruhushya rwihariye rubemerera kujyayo. Ngo hanyuma ngo abifuza gusura pariki y'igihugu y'Ibirunga ngo bo yabasabye kwitwaza uruhushya bahawe n'urwego rw'igihugu rw'iterambere ry'u Rwanda ari rwo RDB. Ni mu gihe ngo usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu kwezi gushize Ubwongereza nabwo bwasabye abaturage babwo ubutumwa nka buriya, mu gihe mu ntangiriro z'ukwezi nanone Canada nayo yasabye abaturage bayo kwirinda gukorera ingendo muri turiya turere n'ubundi tumaze kuvuga haruguru. Kubera iki ibi bihugu by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ubwayo ariyo iri mu kintu twakwita ubuhuza, ariko ikabiteganya yuko ngo imirwano ishobora gutya ikaduka, akaba ari nayo mpamvu yabujije abaturage bayo kujya muri biriya bice. Mu gihe ariko n'ubundi reka dukomereze n'ubundi, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziba zikeka ko bino bishobora kuba, ariko nanone koko nibyo n'ubundi, kuko n'ubundi kuva aba bantu bava muri Katari i Doha mu biganiro cyangwa se mu gusinya zirambanziriza amasezerano cyo zirambanziriza mushinga
cyangwa se ariya mahame n'ubundi ibiganiro ntacyo urebye byavuze cyane, kuko n'ubundi imirwano yarakomeje. Nanone inkuru iravuga yuko M23 yigaruriye uduce dushya nyuma yo kuva ku meza y'ibiganiro i Doha muri Qatar. Amakuru ngo aturuka i Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko umutwe wa M23 wigaruriye uduce dushya two muri teritwari ya Masisi nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Uduce ingabo za M23 zigaruriye kuwa kabiri turimo agace kitwa Luke ndetse n'akitwa Katobotobo two muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere, ndetse aho ngaho hose ni muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma yo kutwirukanamo imitwe ya Nyatura irimo ndetse n'ingabo za FARDC. Iyi Kongo rero leta ya Kongo ikaba yarise iyi mitwe Wazalendo. Imitwe ya Nyatura n'ubundi ni kimwe na Mayimayi, byose bikuye muri Wazalendo. Nk'uko amakuru atangwa rero n'abatwari bo muri bice bya Masisi byemeza, hari andi makuru avuga ko ngo usibye turiya duce M23 yigaruriye, ngo urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwanumvikanye muri grupoma za Warowa Yungu ndetse na Warowa Oruba ziherereye muri teritwari ya Walikale. Ibitangazamakuru byo muri Kongo bitandukanye bikaba bivuga ko ngo byibura M23 imaze iminsi 3 irwana n'ingabo za leta ku mirongo y'urugamba myinshi muri teritwari za Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru. Impande zombi zikaba zikomeje imirwano mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize zasinye i Doha muri Qatar inyandiko y'amahame agenderwaho aganisha ku masezerano yo guhagarika intambara. Mu byo izi mpande zombi zari zumvikanye ndetse zigomba gushingiraho no kugenderaho kugira ngo zizagirane ibiganiro ariko bikozwe mu mahoro, harimo nuko ngo hagombaga kubaho icyo bita permanent ceasefire cyangwa se agahenge gahoraho, ariko ibi ngibi ntabwo byubahirijwe. Ni mu gihe umuvugizi wa AFC M23 mu rwego rwa politiki witwa Lawrence Kanyuka icyakora aheruka gutangaza ko leta ya Kinshasa ikomeje kwica ibyo bumvikanye. Mu byo ayishinja hakaba harimo ngo kuba ikomeje kurunda ingabo mu bice bitandukanye, icyo bita deployment. Ibi ngibi byatumye nanone Lawrence Kanyuka avuga yuko ngo usibye kuba bari kurunda ingabo mu bice bitandukanye, cyane cyane nko mu bice by'amajyepfo muri Kivu y'Amajyepfo, ngo hari ukuba bari kurunda ingabo mu kibaya cyose muri Plaine de Ruzizi, mu kibaya cya Ruzizi, ndetse bakarunda ingabo ahitwa Katogota, ndetse bakarunda ingabo mu bice bikikije Minembwe, ndetse bakarunda ingabo n'ahitwa Warungu, aho ngaho ni muri teritwari yitwa Warungu, ndetse bakarunda ingabo mu bice biza bisatira za Kamanyora. Ahangaha rero ngo ari naho M23 ifite impungenge yuko ngo izi deployment zose uku kurunda ingabo nyinshi ngo zirimo ingabo z'abarundi ku bwinshi, harimo n'ingabo nyine za Kongo arizo FARDC cyangwa se Katanyama, ndetse n'ingabo za Wazalendo zikubiyemo iyi mitwe myinshi, ukongeraho na FDLR. M23 ikaba irimo irashinja leta ya Kongo ngo kuba ishaka kwifashisha kino gihe cy'amasezerano cyangwa se kino gihe cy'ibiganiro, hanyuma ngo ikabaca muri humye, yarangiza ikabagabaho ibitero by'umwihariko bigamije kwigarurira imijyi irimo n'umujyi wa Bukavu. Ibi ngibi bigakubitiraho n'ibi bitero biri kuba mu burengerazuba, ubwo ni muri ibi bice bya Walikale muri izi grupoma zitandukanye nk'uko mwabyumvise, ndetse n'ibindi bitero bya hato na hato birimo biragenda biba muri teritwari ya Masisi, nko mu duce twa Bukombo, Bihambwe ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje gukurura umwuka mubi nyuma y'uko bano bantu bavuye muri Qatar gusinyiza imbanziriza amasezerano, ndetse bakaba bateganya no gusubirayo mu byumweru biri imbere. Ibi ni ibiki rero wavuga yuko bigiye kuba? Aba bantu koko bazumvikana? Aba bantu koko bazagera ku mahoro arambye?
cyangwa ni bya bindi bavuze ngo nta muntu ugira ikintu yumvikana na leta ya Kinshasa ngo cyubahirizwe nk'uko bacyumvikanye. Reka tubitege amaso, gusa imirwano yo irakomeje mu bice bitandukanye, haba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, mu bice bitandukanye nk'uko mwabyumvise. Ubwo ngubwo rero reka nyabura tubitege amaso, twebwe icyo igitumye turi hano ni ukugira ngo tujye tubagezaho amakuru ku yandi, isaha ku yindi, uko bwije nuko bukeye. Reka mbashimire cyane mwebwe mwakoze subscribe, abatarayikoze namwe nicyo gihe muyikore, ubundi tujye tubana muri update zitandukanye. Ndabakunda cyane uko munkunda, nanjye niko mbakunda.